Pripremiti pirinčane galete i okruglu čašu ili činijicu. Ukoliko je čaša uža od galeta, bit će potrebno iseći ih. Ako nije, naravno nema potrebe za smanjivanjem. U mom slučaju prečnik je 8 cm, pa ću na osnovu toga smanjiti galete. Prečnikom čaše ih merim i sečem višak. Ovdje koristim 2 galete jer dubina čaše ne dozvoljava više. Ukoliko je vaša dublja, slobodno prilagodite količinu. Ako sečete galetu, bitno je da može da uđe skroz na dno čaše. Drugu sečem na osnovu već formirane potrebne dimenzije. Dobila sam 2 odgovarajuće galete. Za fil koristim mascarpone sir u kombinaciji sa grčkim jogurtom. Mascarpone je čvrst i jogurt ga omekša, pa se tako mešanjem ova dva proizvoda dobije savršena kremasta masa. Prilikom ovog koraka savjetujem da koristite malo veću posudu nego ja. Ova je na knap pa mi otežava mešanje. Dodatak vanila ekstrakta ublaži taj kiselkasti ukus i aromatizuje fil baš kako treba. Ne dodajem zaslađivač iz razloga što posle sladim galete, ali ako volite slađe kolače, pravi je trenutak da ga zasladite po želji. U vrlo malo vrele vode, najbolje prokuvane, dodati kašičicu Nescafe. Obratite pažnju da posuda u kojoj pravite kafu bude široka jer se u nju umaču galete. Sad na red dolazi slaganje. Pripremite čašu u kojoj će biti tiramisu i galetu najpre sa jedne strane namazati medom. Također možete koristiti agava sirup ili sirup od urmi. Donju stranu galete umočiti u Nescafu onako ovlaš, ne previše da se galeta ne natopi. I staviti u čašu tako da zaslađena strana ostane gore. Preko nje sipati polovinu fila ako koristite 2 galete ili trećinu ako upotrebljavate 3. Postupak ponoviti i sa drugom galetom. Preko svega posuti kakao i staviti u frižider na sat vremena da se ohladi.